Saya tak nak buang masa saya lama-lama kat sini. Now, selalu pihak-pihak tertentu suka main persepsi berkenaan dengan referee. Apabila kalah aja, senang cuci tangan, salahkan pengadil. Awak boleh pergi tanya sendiri Menteri KBS. Saya suggest kepada dia, in fact, to have a foreign referee daripada kesukan bola sepak, rugby, netball untuk game-game yang besar. Contoh quarter final, semi final, final, panggil foreign referee. Dulu masa saya cadang, ada yang mengatakan, oh nanti kita punya local referee kecil hati, macam seolah-olah kita ni memperkecilkan mereka. Ni bukan untuk memperkecilkan mereka. Ini adalah untuk tak nak bagi siapa-siapa ambil peluang untuk salahkan referee apabila things do not go their way. I have a lot of games. Macam contoh, last year we equalised ACL against Buriram. Goal was ruled out. We lost. Tak ada satu surat pun kita hantar ke AFC. So saya rasa sebelum siapa-siapa nak bercakap pasal referee, jadi kalau boleh, sebelum kita mempersoalkan apa-apa, kita baik cermin diri kita dulu. Saya berharap awak semua boleh keluarkan kata putus untuk selamatkan so-called bola sepak yang awak cakap ni dah mengundum. As far as I'm concerned, awak ada satu pasukan yang mewakili Malaysia dalam peringkat yang tertinggi. Tak pernah terjadi before. At least there's something for you to be proud of. Dan saya juga berharap serahkan balik bola sepak kepada rakyat.